Zamisli da možeš da putuješ kroz vreme i da vidiš gradove koje je vreme zaboravilo. Neki su nestali u trenu, drugi su vekovima skrivali svoje tajne. Danas hodamo istim ulicama kojima su hodali ljudi pre 2000 godina. Pompeja, grad koji je nestao u samo jednom danu. Kada je vulkan Vezuv eksplodirao, pepeo je prekrio sve i sačuvao ga zauvek. Visoko u planinama Perua, među oblacima, nalazi se Machu Picchu. Sagrađen pre više od 5 vekova, ovaj grad je dugo bio skriven od sveta. Kažu da su ga Inke gradile da budu bliže nebu. U srcu pustinje Jordana leži Petra, grad uklesan u stenu. Njene ružičaste fasade vekovima su svedočile prolasku karavana i trgovaca. A onda je nestala pod peskom i čekala da je istorija ponovo otkrije. U dubini kambodžanske džungle skriva se najveći hram na svetu, Angkor Wat. Priroda ga polako preuzima, ali duh drevnog kraljevstva i dalje živi u kamenu. I grad o kojem se samo šapuće, Atlantida. Mit, legenda ili istina koja još čeka da bude otkrivena? Gradovi mogu nestati, ali njihove priče nikada, jer sve dok ih pamtimo, oni i dalje žive.